Cerita panikah, kisah tentang situng kiai kalaben rakyat te. Nyamana kiai Soni, penampilna abek nyentrik, namun sekonik matre. Engkena sakapina tuah ben lakon ibadah, inilai kalaben pese. Situng waktu. Jek setiri mecek lah betai. Padahal lah namper lah. Selasa uncengan tade. Mantan apaan boleh. Ceramaan bareng roh hebat tade. Tak pah gara-gara virus corona ruah. Tade cengun-cengan apa. Pokoknya bulan setiri cek live. Pas sampai bilir ya. Pas dia dok masukkan dia nemu di mana kok dia. Benih dari cengun-cengan dari mantan bareng. Leberempah mikiran lah ceramaan deh pas ada markana virus corona. Kamu terus dia macam jen kering dek budi deh. Dek masukkan sekali. Cek cuma cengun-cengan jin kok saya dentek. Cek pas yundur kapi mantan bareng yundur. Bulan sendiri pokoknya tak ada penghasilan. Akan tetakong kok ke virus corona. Gimana masker gue? Tepanin kok dia. Kering bener ngoreng kok. Ila ka dan bingko saya alami ti pai. Ya ma anyar mate ngan dia. Sabe ngantol, sape elang si jual gara-gara si tahlil laki bekir benem. Pas inga ariya tang ka odian si saya alami sengko. Illa mun tepak nung iti sa dinaring ko. Macam tak kuat sa mikiran na. Mun mate pa mate kendo kali. Tepak keti sa apa din na. Illa mate mun din na tepak mate kendo kali. Lain sa pota de kanyutunya tade. Ngutang sebelum golek karo sebeda. Pas apa bingko sa sara akin mula ngari. Ila kok tak habis pikir mong katisa din na ya. Mun kepatian pak mati kendo kali. Dunia tak ada. Ring sepo si mati pun ibu tak ada lagi ya. Potong pas kendo kali. Pas tepak katisa apa din na ya. Pusing kok mikir mun iya to ya. Otang na sebelum golek lah. Bedo. Dalam keadaan bingung serta bimbang. Tak tahu atanya ada emah. Man emat intar karomana salah satu ustad. Untuk atanya perihal budaya selabet bagi orang mate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siapa? Laki. Tukang mateng nih kak. Oh, terus sakit Laki. Terus sakit. Pulang tadi boleh. Laki. Tujuk kenapa nih? Eki. Tujuk. Kira. Oh, paling bunda satu ada. Ini kak kenapa nih? Kan. Laki gereng. Sekadin tu Ustaz.
Tina ke motor stonde ka dinto. Cuman kas saus pelan acara ibu di kilang kalungan kita kemarian. Engki apa sih tanya aku. Sekali itu Ustaz, dan gula cuman tanya tentang perihal terjadi neng kalangan masyarakat kantor. Lebih-lebih kejadian sampun menimpa dan gula. Ibain gula kan keperhatian. Nika salah yang sepo tinggal umur ketunya gula juga nilang sekali. Terus menurut syariat Islam kan itu katina apa hukumah? Kies na seginto amat. Manabi dalam ajaran Islam kinto si bendir. Manabi ring mati kinto lakang memang sumpel. Lah untuk masalah kak dinto makleba di saya. Tikal kula deki antara ke mak kesonit. Malay masyarakat kinto bisa bisa pada nyaman kak dinto. Oh sekali itu ki Ustaz king terus kula ngerti pon. Sekarang kong atas nasihat Ustaz. Ngiring kula Palembang na pula ni Budi na po to ka to ko tado si ngiring ki. Oh ki. Ngiring. Assalamualaikum. Salam. Suara na tak ki man. Ampun lo cukup. Kita ingin nasihat ni lebih kenyang benar si budak. Kalaban perasaan getir serta kobeter, Ustadz maksa intar ke lemah Kiai Sonit untuk mendepak keluh kesana masyarakat. Maske hasilnya tak pada kalaban rencana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Engki makai. Kenapa? Sambian makai. Suara makai. Kedun pula napa Ustaz? Punten makai. Tun kula aston bani gua disandi parlo. Cuman tun kula nika sebagai penyambung lidah. Wow. Kan cuman Pak Mede Pak keluh kesana masyarakat. Salah satu masyarakat nang daerah kinto man. Mungkin macam dia sopong aku ini ke. Oh, buka baik. Kenapa masyarakat? Kula kan Pak Mede Pak keluh kesana salah satu masyarakat nang daerah kinto. Kalau ada nih kemarin. Masyarakat nikah ki puru kepatian. Lah ketika kepatian ni pas benikun mati areng benreng orang. Terus pas tempus ke sepesen. Lah dan kula kasa ning daerah kinton ni kapon lata sesuai dengan ajaran Islam. Anapa? Polana ketika kinto mantan nika asalam ketika ring mati salami. Artinya tuan rumah set kormon ring mati. Pada demen ya mak. Bedek na pesambian tat. Sambian niku taken anu tradisi di Lamberi sama butuh. Nih ketat lakar di Lambe taning bau be mun masalah oncengan mantan kan kaya. Teti pas nih kayak tutup pas suli di kamar kula penghasilan. Mangkin tat. Sambian nih kati sarana apa? Macet bengel bangun tradisi di Lambe nih. Kisikinto age. Alasan ten gula. Tor ngereng age. Kisikinto nika pabalik ajaran Islam sebenarnya.
sebener dah remah tar. Jadi lambe di lakar le bener. Dari bengetu ada le bener. Oke bener dah remah. Dek nih kemake. Menurut ajaran Islam sebener, ani kemon reng mate. Ini sebenernya nih kayak sombong ibentok. Karena mun orang kepatian nikah, ini dalam keadaan susah. Jadi si patut ini sombong karena sedang berduka cita. Sedangkan manabi mantan, nikah kan sedang bergembira, artinya ngabunga. Ini si patut nikah lah karena memang mau keluar jaga asram. Percuma sampean tat ngebedek nih ke hulu. Makile bedek na apa-apain. Kopeng nih ke lampon tengal ngini ngaki sampean begele nikah. Pon kah? Mudah nih ketok. Kula masuk apain. Ya makai. Salala ta atoro. Kikir salar kelar. Bahaya. Chong, ane deh. Chong, lu nak Chong? Cak main tora. Bila nak? Apa? Kakek main to. Kesurupan dalam rumah gelar. Antara betok ketalu na. Ada setialaan. Mai bah patampi kakek mare na. Kakon mak ke Sonic. Ngiding. Cak kalau lupa mak ke Sonic. Lagi Sonic Iya. nyaman ji lagi Sonic. Ya enten dah mangkat mari na. Alah te kumpul jolong rumah jong. Camen tu bile kerta bambu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dem mak kai. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum mak keh. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum mak keh. Mak keh. Mak keh. Ten ku dapat menampak. Mak keh. Mak keh. Ku nyampi dekan. Bisa truk dia. Oke. 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 Nabi murkomur. Gak pakai masker bareng. Oke. Oke. Pak cuek. Dek makar pemakar. Pak cuek bareng tanya aki. Dem selain dewan karan. Siapa je? Keluar rumah macam. Nan siapa ha?